Cheliko hitafa tefe bo nunu pengu perse gezashine. Cheliko hitafa tefe bo nunu pengu nubu geche hamhi. Jehovah diba seyeko bu belije. Boe cherubnie donu diba gijubu renye talye. Jehovah Zionu jaba mupo seye betegomho rekrewe. Ugobu nza keja mu ungo kechu telije boe mesa. Kediue ja boe kethocha boni boe tetu besieshe boe Jacob gi kedietho mu kemietho chishe. Niego uke penyofe Jehovah cheger krelije mu bopiba kinu rusolye boe mesa. Ugo pete ke zedi taliku hidia soru ke mesa ke lililome. Akemera Christa giba in Christ alone salihau kelililome. Betekeze siatalilome.
KRÜSIDO KEJA KROTHO KEMESATO KRETHO KEPENYOFE HIENZA TSEAWE TISOZA KESA KEJIFI HAZOSHINIPU NO PROMOZABI HEGOMIE POBOKETSE TSELASHE HEGOBU VISHRHODI SHIRLI HEGOTOZILIE NIPU KOBUSHIDILERDI TIE INKEMESA KEHU HANOZOSHILERDI NORSHOLI KEVI KEZE KEPELE KROTHO HANOZOSHIRI SELA KESHLA HEKETIJIE KANTSEAWE KEPENYOFE HEGO NIPU HANOLERGELINO Hego nke Gregor Krakesalaya, nte Jake Vigor Krakesaba, nke Vigor Krakesaladi go Kitishi Kantisia Wikipedia, no Kit de Warigo Kriashi, Hego, Leketsi Ketsoli Genza Kepenyofa, Nzabuza Pozayo Chiliche, Chogo Lerkilikim Hidi Nipo Hego, Jedon, Shofogeton Zoshiri Nonto, Perhike Crickets no Hego, Miapoviketzer Tekasalasha, Hero Shohabuno, Nipo Katara Shopotsa Hichi, Derim Hodzino Lilike. Russia, but Siliatin and Nipudi Kichayawe, Johnny Bogo, Jedo, Porhike Crickets and no Shodakeba, Hugo, Kivorkeba, Miapovicets, the Shake and Pelekes Halashia way, Bahuri Jedo, Goki who Kretekeba, but I think comes the Shiri affair and Nipo, Ningola, the Shiri, you like it, Hija Kansasia, Japi Nipono near to Segilitilici, Univorgili Hauha, Bomare Torway Nipo, no Unibu Vishur Hodi, Tezo Shiri, Shidi, go Kretekeba, Larry Hins at Sea, Nipo no Japi. Say, Jadozo Shiri, Jabugi Nuzushiri, Hego, Tsukameti, Lasa Segilitilici, Kepenyofa, Tajakasa, Kapiego, the Lasiji, putting Kichayaway, Joranibu. Hego Jedo, Tenugo, KETHOSER Campbellesije, Ugo Jedera, Kidini Punja Potsakedan, Soshiri Noto, Ugo to Keseno, Nipu Mujaputsa Keseno, Zabusa Posa Yochilimu, Jedera Kihu, Bunusoshioko Kino, and Tejaring Wikilitilice, no, Anipu, Jedo Pastor, Sato Zoshiri Kodi, Naya Jivano, and the several Gezasakito, Zoshini Pononto, Posesegilitilice, Nipudi Pori Capim Peleshia, Johaki, Nipuigo, Jedo Nipo Japutali Tsakito goes to share for Krotho, Nijo Krotho, share Capim Peleshia, Jabi Nipo, go KECHA KRÜTA Tsakeba, and Nipo says to share Tsichi, John Jabi Azu CHOZÜLE Tsichi, Nipo, Dinkichaya, Zero, Kepenyo Fahigo. Jedo Nyongito, KETHOSER share Capim Peleshia, Pokel Hularin Peshia, Nipo Bondi, Kese Vordi, Nipo Javatas like a Bahano Nonto, and Nipo Jabi Potesilia, no, Posepa Jasilici, Hegogino, Hegobuchi, Dipogino, and Ted Jaringoli, Hego Melu, Tesebi, and Kitsa Selasici, Nipo, Kichaya wake up in your fair, Joe Hego, Nipo. Tatsegezalano Nipumbuno Lerdi, Hego Tepecosa, Ego, Mipo gets a test in Penyolie, Munhego Tekesalas, Ego Capelle, Hori Tekesalasici, Capino for the Hinki, Chayawe, Mo, Jedo, Nipo, Matoko Pete, Cabin Pelesha, Ternutella Getzo, no Lerdico Casilimo, Meto Kivu Kimichilici, Dimaco Petese, Herculio Christazano, Chashiawe. Amen. Papri Tinu Geri Totsidi, Homilerdi, Hegoze, Kehuba Liro, Christazano, Mo, Kehuzano, Nio Pete Zeleaway, it's a senior Kipusia, Shiro Hagino Kepesikecu, Gropo, Vorgeze, Sandin here. Child dedication bada bas lanyo go homie nyo dedicate na ba liro how week no how do no uza submit sabe le thogo jeno ke hubo le thogo jeno ka servi ho ge se nyo ke pesi ya shiro jedo tenugo krotho go homie jedera ju ke huda sla timiri zaza zamhe ba jedo la nyo no zo share go lai chaba pasani no bu Nipo DSA Gezasada Ba, Shogo Pastor Visato Shedo, Naya Jivan Baptist Church no, Tiago Mission Sunday Ba, City Povas Las no Codi, Kepenyofa, Die, Segoze Geza, Radicode Posla, Polari Chabaji, Gezasenuki, Pushe away. Potike Setis, Yapishe.
你去过北京后，你我这里为秘密那个这个是啦，你不这边你个知识给你这里，记得第14号里了，我那第14个没意思，我个咋说来他位，啊那时候做好天第14个没有不的，啊伯母啊肉呢，我个吧一直地不能，其实不，明天啊你不是他位，你个比吃到过你洗不到。 那里接我的，你就去过，你西木的里边，你不晓得，我有个时代个哩，第几黑本我你在这，我第几黑本我不是他的，那里你不晓得个他那路，我个时代个是我个人我个搞的拉的，我你不是吧的，那里。 你现在不理了，我个多努，包里，啊你听干么啊？提你我老年，其实我在把个啥啦，你不背起吧？知道你我是的，我个干了头喂，我个 founding members 个里头个卡啥嘛？你不认我咯，个叫认我多，个叫认我多。 一百个是第不？第二，你认我是，我你去个头个，我没个大好了，人都没我喂，你肯定不会个谁个读书是，那侬问你没把要喂，把好哩，你贴实了的，我可是个把那你不背起吧？ KEHOU不是，我你那查巴节，那个批，我丢October 克，听牛做的，你不发的我个是，你个多啦，我你那查巴节个做啥？你个不是些，不过，我KEHOU是这个是，多努，我你二比，听我28个这个多啦，而且，这个课儿个这个给啊不是呀。 我个你不我查他是的，我个是这个是，过得好，我呢，我个题目不得 represent 18个招数，谁用去不少好，没好让我不查，有没有好不查的，我我个人的，我不理了，贴，为什么个招你不被接我嘛接，不这个时候考不仔细不，都是个招是什么事，是个招是好，你能考虑不的？ KERÜSO uke panova pezie amu akinu ko zevodi ni ko modu thala ke lela ni pu pezie we apu tepu se ke nu KERÜSO lero ni ko UBC congregation pezie ho hinero ni ko zesi mo to ga ta ki KEHOU ko lero ka seledi pastor krisau mu dikon ko medie pisot to ko ke jebe ni kinu khasadi history how to change modele a che 92 years da a memory ba mo da ma ho ka credits le ne riksi ga ba to se le che sa sala ke se bo to sa there hine ke le a ke le ro khodi jo believe work at some was it ke se wa do we pisa da po tipulin ze ke hura po tori de su di se da do sala the che wa khodi ne ko ze ke se do di hor ke ze ke ne ko po ti ho kha pya se ko sala ne ko pe je we a the Bahuri, Visato, Pastoru, Mu Aropo, Paje Sabaya, Po Fatheru, Po Bamuda, there Polano Nego, Arunatsalu, Hego, a crusade Sigili, how Kiber Kamudalinza, Po Mato Zele, Younger Zele, Dego Kazevoti Sele, Soko Krakeliki, Nipu Lano, the Kuhi, Poricaselo, Surizam Zatoegaba, Pondonogo Jem Hogaseki, Kid Unisi, Salaha Pesedi, Bahuri
pastor ke young pastor ko di porque no corre que se na bono no re ngusan da khor hoi der ni ko pate mu ke le ni ko pezi we a the puse ke no li rom a puse ke no li ro how ha u ke pa no feli ro ki ke mhedi ko se ke se do se UBC se ke se do se how ha no puse ke to li ro a ho pe se di kon ko se san ba pas how ha li ro ha efesa ko se pe pengu verse me fe pengu se me fait suru se me fait tenye verse sai no ha ko pe se di ni ko ki puse na verse keri li ro me fait pengu li ro a Jesus Christa a KEHOU ko khreya I love the church of him mo ato a KEHOU khape I gave myself for this church how puse ki depre unisi KEHOU ho segale posa su thori pa how number hosebi so say verse by first runuli rom I will sanctify them okay panafa sanctification na ungo thorge japo when okay panafa ngale ki sanctification ro okay phuma ko bo pate ko vogata ko ba de chili vasa vogato ko ne vasa sala sanctification how ha sit zomu da zema ta mo a ka kreda a te su ta ka kreda sun ta tsa da ya mo ho Bible no ro pu ke Jesus ro uko a keyboard I will sanctify the church still tie ti so za no uke pa no feel about sanctification sebodi ngo se preso da ki da bori ni si I will cleanse it asaka masasa to he is so surely by the washing of the words Bible dino no ngo skrika masasa to le is the ki da bori unisi ho lega seki Bible dino ko saka masasa we have the future is so bright for us so see talato verse me fet heneli ro my foot heneli ro I will present my glorious church to my Father without any spot without any wrinkle and without no such thing I will behold the holy it should be without blemish ke unko ha ki de buto ka krwada si u ke pa no so pa te ko da siri sa ka ma sa sa to si ta mo si se service mo na wa to ka krga ta ko re po sa ka ma sa to se u privilege ka za to te UBC how ha ni puen po vie ko to sa sa so le de poli ro po die no ko ke ko work ze te ni ko mo so vo ta le we I really envy Bible no puk is envy se he is there are in go envy ke la mona a ani to vi bo de a ke ki di bo ze si sa mo de a yes ke pe no bo de a ke no me lo a kriste man no de puse ya mo se visa do puse ya hai ke su de Bible no envy se he is there is je za de ke hu ra bo to da le vi zo si zo se ri ko ke ji no ka se do we ma no u ke pe no po ti ke vi ha se di jubilee de bo zo le zo se ri Azem keso do ni ko azengu do deri ni ko envy se ko su ni ko dipu ko si tole mo da la re no mo se kering ko maga cracker sa ba de a si mo de ke di bo ga la se ke ni me ke ni ko do no ba ke sa ba de uni sa de vo so ke le ko lam pe ni ko pe si we ki de por uni si ha ke hu ha ha u ke pe no khe ba we si ke ze mo a ha not kha pe pa se ri se bu ke kra le de de u ko ke ke za au se ke ko di kon ko bu ri se ko photo se se le ma ho se je ha se pu se ni ko pe je hu ni pu bu za pe ni ko pe te ko se ke le se li je Ukraino ukbatamie ani dinga mu ani ningula nik ZHAPU dik lo ni mu ni KETHOU ZHAPU kepna fathajawe nga ba PUSE kimidi ningula ke ki ni ZHAPU dik over ki hon the share mu when ni chu class number ke tikre ka la ke sa se we ni pije chitu no ugo tslia za kimidi ke zedi se bla ke chatsle do che do ke chacha ki ni ba KERÜ liro Algeria la chato ugo KEHOU dilinu ba presla ho de a presosu do
Algeria nu Kristami kepele sel huketo kemeje seba KIKHRÜ nu sheri siro par chazu nu community mu state nu sheri kepeche la lhure bamo Algeria Kristami kekra Zatiliro Islam nanjanunu Kristami cheketakra Chithe liro sokari kizatenu ubu Kristami kepele khawa nu se u kede kecha chaba asi KEHOU KERÜSUO KHAWADI TEMU JERI KEHOU KO KAKESHRI CHABA TEMIBU KEHOU NUVO MU KEHOU PATO CHEKECHE KHABA NJESHE KRISTAMI KER PEJO MU UTEKAWA PEJO KECHE CHAKOLIRO SORKARI KETSO MUDI KRISTA RSO KABALA MUSLIM NANYE BIE KENYE KECHALA Terise Krisar mie nu chepesho kechala. Puti kekral liro pejo kecha chakori mechemo sidi kemetonu nu upeche kechachaya. So kechanu ni chahago persidi u kesidi Algeria erna la chaledo. Kechanu ni goliro KERÜ liro. Kemesaro bu keko kapie Algeria Kristami zeshedi ugobu meti taleketola. Kenyuliro, Kepanofubu, Pocha Krishidi, Algeria, Kristami, Bu, Kepele, KROTHO, Kekriginu, Kepero mu Krista, Sidzinu, Krohikilto la. Seuliro, Kehuki, Kakawakobu, Kralaligato Chado, Diuliro, Sokaribu, Nanya, Kizate, Tejo, Kese, Kakeshoko, Vohuri, Kristami, Peche, Gecem Pato, Che, KERÜSUO la Chado. KZD KECHA KEKRE MESATO Jehovah no Butike via Kalabi Hill City Hekabun Hotun Lavordi Nipu Henun Chaco Sherry Kese Chalaliki Viti Halan Peziwe Nipu Nongu Mijidi Jidozo Sherry Hekacharn Sije Nipu Hekepu Mamie Shi Sherry Nipu no Jesu Christas Gnu He Nipu Hotun Lavorlia no Jido Hego Kezeken Redi Nipu Algeria THA Hola Chakesino no Hekacharn Sije Nipu Hegon Zanu Chakesa Hago Hepure Metoladel Hokache Hesimu Pelawe Nipu Nongu Mijidi Jidozo Sherry Nipu Hegon Gusimo Gumuzomode Shishiri no Petekum Nipu no Petenguba Mujidozo Sherry Gerliti Hanu Tisujahanu Nipu Algeria Mika Kepelemika Hego Kezedi Nipu Sozo Kazepelawe Sla Nipu Jisu no Jidozo Sherry Hego Kichaya non te Kamasarfu Keko Kaben Kepelemiko City Nipu Kukipo Tozo Sherry no Hekelhu Japu Gosa Shiro Hekepele Hanzo Sherry Hechekatafashidi Nipu Ebun Semun Sokelishije Nipu Jisu no Mumijidi Kere Tigun Sherry Kertikun Sherry Nipu no Pete Hemonipu Shiro Nipu Shapu Sedi Nipu Pedian Solikere Tihon Sherry Nipu no Mumijidi no Muberu no Tengumiji Algeria me KEHOU Kepelemiko Crochet Nipu non Medozo Nipu no Temite Duni Chazo Sherry KEHOU Kazo Sherry Nipu KEHOU Mun Kepelemiko Sir Nipu Gipru Kravas to Mu Shi Sherry Nipu no Hegobu Kezedi Kepekrodin Sogajan Ni Kezedi Kepekrodin Nipu Saliko Chan Segajan Niwe Sla Nipu Hego Chidok Chaya Nongu Mijidi Butiko Chekershidi Algeria Nuzo Sherry Kepelemibu Keze Kepekrodi Nipu Nersom Segajan Chlakeli Tingu Keli Chiletana Shiro KEHOU Kakawago Sherry Nipu no Mumiji Soko Sherry Kralakeli Kivi Chafasaje Shiro Nonte Algeria Nu Kekoka Semie Policy Makers Kubunuzo Sherry Nonte Urchasha Unucha Penasa City Ubunuzo Sherry Nipu KEHOU Mie Nipu and Krikapinu Shiro Kevin Kapumudi KEHOU Mikubunuzo Sherry Nersola Likivi Ubu Kepelesel Likivi particularly Sheperisje Nipu no Mumiji no Jitos Sherry Hekacharn Sije Tigi Kemhe Kijahanuzo Sherry Nipu and Kedichivoli J Tigi Kemhe no te Algeria Nuzo Sherry Kedichivoli J Siro Tigi Kemhe Hegomipu Kejan Nuzo Sherry Kedichilimu Hegnisa Degelisle Tenza Jisu Hekalagas no Chasaway Amen J Nagaland Liquor Total Prohibition Act How La Chakalis Silido Muhaura NBCC Kernu T September Jacker NBCC Kro KEHOU Petebunu Hola Chasano di Krokesabode
Thieze keper hekeze new Nagaland Liquor Total Prohibition Act how la NBCC September 10 Sunday 2023 duo ke hu petebu KERÜSUO ke hu tiu nu keze ke chatse she mu nu jese ke pesishede sla ABCC mu ke hu petenu ke cha hakola chasen nu jese ke pesishya Nagamibu di thodi ke penlofer KEPHRÜ mu thulye ke tola chaje Nagaland Shorkaribu NLTP Act how Shakrekawa Muna di Tomu Tepudi Tejo implement shut to Shak Ligatola Chache. Kepunofa Hasi Chapi Ukatamiko Tsache. Nagaland Nurna Kekra Zukesho CD Urnanu Zu Zekeche Kawade. Sla U Emeleko Bur U Kedakesha Ernamie Paharze Kepechu Pechu Shokecha Hatopori Shawa Moliketola Chache. NLTP Act how se MHAKENGU Hatushaleka Mola Ukijanu MHAKESHO Kekri Kekra Ri Meshelide Nipubu MHAKESHO Hakununu Useye Bahuri Krikesamiko Ergoshakatola Chaje Zular se Bu Mili Kikru Mu Tepugi Vork Ketakola Chaje Ubu Jisu Krista Ginu Shaprakele Mulikatola Chache. Kepenotvu Tejo, Kepenotvu Mu Tejo, Ki Chidi MHAKESHO, Herbie Temi, Bekashekabamibu, Kepenotvu Kripri Silidi, Ukelhu Mu Ujo, Urli Erdilie, Sidi Kepenotvu Teja, Kefamichel, Ligatola Chache. Krista Kehubu, Ketomu, Ketonu Tadi, Kepenotvu Keleu Se Temi Chatamu, Tahitarozo. Jezoli ke tola chache o kesidi ke chaslalame ke krekem sadu Jehova bezenza tsewe no poti harka be hositi ni pe hegunu kesidi ki jahanu ni pu hikesho ke rekozo shiri perhedo per hekaza hakunu no mu bijidi mesimele kabe no mu bijidi hekata meisa shiro behuri he nagami bu ni pu seye bochadi Krikipri Pelak Jase Bochadi Nipu Hego Sidipuya Shishir Nipu Hegobu Suzedi Felia Benolia Nipu Ketomur Funu Nipu Nasolegala Nomumiji Hekrishi Sidi Nipu Hegobunu Indian Zoshiri Indica Prinzashiri Kachano Zoshiri Nipu Nhozono Tulia Nhozono Tolidi Nipu Ginuko Kaliketu Shaprekali Mishaje Nipu Zu Kasho Halazo Shiri Nipu Megaja Kikru Kacha Temi Gacha Siu Zoshiri Ever Bigaja Hikasho Kacha Kikri Makasavo Kacha Sugri Sibe Nipu Hetemi Zoshiri Hikasho Hanimo Shiro Nipu Nozo Jawa Kitewuri Hikiri Nuja Nigodoga Nipu Slano Mishidi Hikija Hanu Zoshiri Zukasho Hako Zoshiri Perhe Kacham Hagunu Non Tem Hisimile Kabihosdi Hekabu Potunu Ipum Herkavogo Chiligala no Jashaje Kakrekam Satobu Jehova no Mumijidi Hegotito NBCC Kuhu Petego Kasidi Nipu Zukasho Halazoshi Nipu Homie Kikru Homie Nipu Shro Mindu Zoshiri Zudiachakato Shilai Chasawe Ubunuri Nipu Nginu Kokelingulia Inginu Kekrisitulidi Nipu Nginu Tefilimu Nginu Kokelishilidi Mipetebu Nipu Pozunu Tajafakeli Shalakili Tanya Nipu Jehova no Mumijidi Hekrosa Heseri Crosity Hebu Nfilali Kachase Busalije Indie Ginu Nipu Kokeli Busalije Nhozunu Hulekibi Nhozun Tokachase Busalije Nkroketos Kachase Busalije Sililiro Nipu Hego Tofikeligi Hinkeshono Hekacharito Hikalakashamano Hepises Lokasanipu Hindinu Siliwe Slani Bujisu Hegoto Kenuredi King Kamijimuteja Kekoto Kamasato Timungi Shakapunata Jisusandu Bujawaki Himejimolosawe. Amen. Titu no pasevo ke vago offering kenguli mo asha so kolome
KECHA wasla KEKHRÜ 사도 그 조바 해 디티우는 가게션은 이부 해 늘소디 해 모든 월레데웨 농민지디 해 고미부 저 크로스 그부 가게션 저시리 해 소하고 분은 저시 모든 리리게서 쓰지 너 잡이 해와 겠서겠으는 자여와 센 모든 라워야 논리kel리슬리제 시로 딜레스스 그도 아시스코리 크로스 힘에도 하고 해 소하고 모든 것도 리가라 눈감 비주면 되자 제선 차서웨 아멘 我第一个就我说的，我说KEPESIKECÜ que tu la share tal de am hodze share que thago peter PUSE de diri ari share nyom hodze no thakele no akani DIEKEPU que zas mozer no mode che do que PUSE puri ani din ka mo atini ngula ni vodi ko ze bagele unni be umi jekru ga ze tsuzo Tejinu sigelie, sidiking mupokiminie, kerira angamime kizunu vorkeleshe, NIEPUKHRIE-E thadi, heta seje Kohima Baptist Church sedelesi. KEHOU ritsuvodi je Kedi Baptist Church utsilide. Deri NIEPUKHRIE-E thadi heta seje Kohima Baptist Church sekeleshe. Kerira selua banu nagamia capital tsilidi temie kramimie zovorle. Sizo shiri le naga bazar ki po kifu po kibul haki tenyemi ko KEHOU ke pekrodi KEHOU ke le KEHOU po pesekeleshe. Kerira town nu Kohima town nu tenye die nu ke fesilia ke tsiko bu kaze ke KROTHO KEHOU po angami miemu tenye die nu ke fesilia ke tsiko kazedi KEHOU po pesekele shu tsile mozovor mission chapel nu uko ABCC KRÜTA kubu tazedi mission chapel nu KEHOU vor sizovor di tichenye po KETHEPFU di hetenya segi KEPENYUVE 우크르뇨가 하고 세마츠디 하고 기누 게리라 타운누 땡이 디누누 케페실리아 케츠고부 케제케페츠 케페크로디 KEPENYUVE 디오세 ZHAPU 츠케 예보슬레케비 Evangelical Church posedidadi KEPENYUVE 아니에딩감 요코 우크르뇨가 하고 세마츠디 Ukobu Uko Union Baptist Church Sedebia Uko Tsui KEPENYUVE Usedim Hatsugetua Ukranyo Haizibu Word Kiketso
KEPENYOFE THEJA SEDI VI SERHOBADI JEDOLA VOR UKO DONUBA KELILA UNI TORBAWE THETHERÜ PETTE KEPENYOFE VIE MU KEPENYOFE BU JABIA UTSIDI UBU RIKA CHAUTSE UKRTSE PECHADI VOR UKOZE KEPECHE KEPEKRO LEMOTAZO SHERI UTSE UBANUNU UBC KEHOU HAULA CHASAVOZE KETO SHO UKEMERE MUSHO UKEPENYOFE KI CHAYAWE KEPENYOFE PEZIE CHIDO NYOKO LIER KEZIKI pledge card po KAPYZDI NYOKO HOMIE HAU pledge card HAU NGULIDA MACHIE NYOKO RKRABA MACHIE THEKHRÜ MESEVO KETAKI DIMASAMIE Baptist KROTHO KRÜTA Reverend Simon Pastor Nizora Nyoko Vordi Hakinu Uko Zeke Hudi Uko KEHOU Ki Uko Menguko Uko Zeke Zagas Nyoko Leba Meche Dimasamie Nagaland Nuzute Mie Lakkenidi Nye Sorugiba Deri Mie Kribunu Mie Pukirabi Krista Siledi Krista Medzigaze Tsazo Sla Uko Mie Lakkenidi Nye Sorugiza Nyolhu Shikabanu Peteka Sadi Mie Nyeke Nidi Chris Soruv Kiborbi Krista Sidi Krista Shedzimitsba Temihako KEHOU KEHRÜ no Nagaland no KEHOU KEHRÜ mu fellowship pengu no kepacha kepakrodi kepenyufer shobaya uko tatsuzu getsla KEHOU KEHRÜ ledi uko kruhidi kepenyufer ZHAPU DIEKEPU KEZAGETS no uko kruhidi KEHOU KEHRÜ getse angami mir bimo seye KEHRÜ nagamir KEHOU KROTHO KEHRÜ ko ledi uko kruhiba deri uko Kordi uko zeke zages nye puke sekemi KEHOU KROTHO KEHRÜ getse KEHRÜ uko ze matse getanu KEHOU uko KEHOU THEPFUKO zomu KEHOU bua mission pose tsda KEHOU bua KEHOU KEHRÜ pose di matsda da haula uko donori ke fesile ke rinimu talie reketse KEHRÜ zeke seba zu ke zase sla ukehou KEPENYOFE me doliro uko jubilee zanunu vor kazeti cheununu sededi uko Dimasa Hosom Dimasa Baptist Association u Nagaland no uko hause Dimasa Hosom sia mu vor kazeti cheununu sededi uko jubilee project jubilee zanunu Tiche Kerala Dimasa Hosom zedi partner tsdi uko association uze partner tsdi matsa tiche Kerala matsa vogtyo shurtha sikaze dono uko cheker dansri parno kidzapuri pe uko mission center tsdodi kidzapuri khasadi KETHOSER diri KEHOU bunu memefe boba KEHOU bunu KEHOU badunu KEHOU bunu THEPFUKO member tsba shiza uko ma thwa ko ha ketso ke vole ke to pukere ni seza sala uko chedo kinova kordo pledge card how khasa mu dikon board koliro ker so di pledge card how chedo zapye uko KEHOU members ko tsidi vo hanu ke petrolia tsugo tsidi tsele ke vi mebu ma ke dur brepe Dimasa Hosam uko mission center tsuget yo how no KEHRÜ hisiji how che do pledge card how zasaje how no che mu che khasake to goliro nyoko to secure kapya keviwel jeno khase lerivi diri so dunyo nie uko project hawla bank account po sedekri krolidi shupie u KEHOU WhatsApp no group no patas do mu Nyoko silete bank no online transfer se be Dimasa Hosam
mission center project la sunu new go to online transfer tzlivi hanovo hori ukola guest house puse morsho seba ke krila mona cheliro krista temyetsgatago urnanu bale sho me upes pemve sigetse zeke sedi kitekinu bale regatar zeke seba sla guest house putse body temye unukere totigi nupfnuye shu terheli gitula ukubuza hoyo vordi uki cruise vordi guest house nu to shege tsmoro shugetse puriba sizla project hanu project kisu project hanu bato moni kubu le keziki pele goro sizor video pele kemuho niliro la pakaziki how happy lidishe pledge how sevo kitiki nunu meho menu dishe ugo dimasame ugo zego kruhi kesu tsije ugo tiche ni kepenyuve me doliro kepushipuri tiche nu sededi ugo kehu pupu ketsu zem hatsu modi dimasa hosom ugo dimasa Baptist Church Association zidi ugo partner zidi tagetu su lebaho puti haungu kelela nyugo pezie
제tiu 누리로 오고 디소도 KETHODIE KETHERÜ 플레이어 게자 소스 부티셀레도 첼리고 그레부디 헤게겠니 미포리 아로팔라 보누냐모 이게자 폴하 그레소르디 메페 세누바 하우할리로 다비데 케메제게레기 기체 키누바디 게차츠게자 위에보 첼리고 그 그레부디 헤게겠니 아페프라 제호바기 셰샤 아페프라 제호바기 아메제멜로 아로페 피셰게타키 노에 아차우시 아게토 차우누 우고 알라체프레포 게비에베제테 Anki melesha o Jehovah nosa akejau mu kerhiko kidzenu ayauzo isha tenyo ko peteke zedi prodo Kedeki nunu azeparshache abu nza tsele ketola keme toko ahufaleto no agi me propisha zo ketela zo ketso seshe cheliro ugo kethodese ugo zekeza seketo aniu susa texu mejidi a verse of prelaseto kerekito po verse po muse Chesenu ukepenyo fe tiko mu kidzatake shaki kidzu meto mu porhija siro kezito kesuko zevaba mu ukepenyo fe rofuwe dzasoko hogi meleto sakiu kepenyo fe jelie sisa sise jeparta pula kesa soru die Runaleche Hari Israel, Jehovah uko kepenyofa, Jehovah pozo. Sesheri mati mefa teta, kere teta nu mefa. Seki jisu uko kivu disye, ti giri muki zeri kekope tepye atzawate. Sala tovodi seye ni kope tetsepye. Ashedi meteleje pou muno mukemesaro fazanunu sako baptize cheselie di ukobu aneko kipu ke sako petecha zeleketola uko petasaleje siro hare apoti thalake sori nekoze sito zotowe sisawata ha ke benefit ne obje Jesu Christa ukalak leo zanu chelo work about pate kelusawe mo ba hu sheri kapthau dike ZELIANG mo ajoningu lau nye kelupe kriseya NIEPUKHRIE-E peje putiki vi hongu kelela de aje do honest confession but sada ze she aje do hanu share thazu ketyo ba ke remove manga za tha low self esteem zawa 제도기 미게가 아세 료토바데 그저 왕무 저 불라게 말라 저 바파르게 저리 UBC 거 뉴노 페트로바데 샤자 아주 아케리자 다데 카톨레스노 볼레푸게서 미 preach the word in season and out of season 이시 료다시 자푸츠사 모달레 그저 보야 바모 그저라 저 la share thale diba mu nyugongo do am hireri je so semu tevye sezo je do sela ba du nyegi no am hero ro hyo fubu ta chelawa
시디노 하요 아크모토 그죠 세바무 질라 제돌리로 low self esteem 디노 쉐어 타 무셰 유튜브 너 베탈라스디오 심니 베토부 아야 그도서 로토바데 그죠 불랑 바다메 제 데마모 그차워 칠로 KEHRÜ 감사 티가 히포 니푸 노 포티게 비호 카가슬람 비제웨 히 제수 쉐 니푸 뇨 예수 크리스타자노 응기보야 문자키야 무헤 튀고 제도 니푸 자예 게미예세보 바퀴분으리 니푸 히튀오 히게 비게 코노누 시졸리컬호 부비에 베타졸리컬호 보 히고 그푸다제 no akruhisagile tsaje mun themiko kruhisaje sidi hego buche do the oneness of God, the triune God, the Trinity ho ke pu ka chu nu ni pu hego bunu hapo silie mu hapo siga chu rabi modi ni pu hego bunu nsi pesusa ko ke le tsaje he kruhisaje di Jesus Christ azanu chasawe amen je doli ro preaching kechu tsese modari ngo kapatha lecturerism on here there kezedi the Trinity, the mystery of the Trinity kechu how ha kapusan ba ngo jova khaliro the one proclaim his oneness popo kechu how ha pe pesisele kechu pothi muliro how ha si mut chu mejidi Pastor Visa Toro abunu not Trinity nu puserokia isidi nu poa chu vasi mo hauha puga che remo si ketori remo deri haula nu di pumoda pathamoda che chetasho ngo ke hu ko nu zo sheri hauha puga che chasen he mu pathaga che chasen he Christians are almost embarrassed about the doctrine of the Trinity ngo hoki ba hizo bo be la lem hakavela mo jadi pha bie bie complicate salawa mori vi ke tsepo u embarrass ke tsepo ke tsu nu puzo amun he ke de lerida mo kishi deri how ha ngo doctrine of Trinity how haliro ngo core doctrine po mum ha ke ka ba deri how ha ke mi ye thobo ngo la mu and it is a distinguishing mark musala how ha ngo ke ze mo hovo ke tsedo mo Teriolura outline po Kim Hidi Mejivo Yoshi Ketsu Liro. I will make some initial observations. Hakropo keze generally observed sir. Sisio Liro biblical foundations. Katholesanu pomadzeko doctrine of Trinity how hapomadzeko ki ketsekropo mu ketsu keze mohosa. Sisio typical misconceptions how ha ki ketse mori hak Kim he kachunu doctrine of Trinity how ha leka krwa mori pathaga krwa livishi kacha how ha so show diolero analogical suggestions you see analogical suggestions parfi thakye kropo po suggest he kacha triponu lesser kim he shi kachu kropo me suggest kacha kropo khasa mo a re suggestion kropo khakasa chado so show liro conceptual expositions kim hedi no hoa sip metsa salivimo vatsa kemetsa salivishi ketsa krasevaho so doctrinal implications unko kapelle christam ye kapelle lanu po implications unko kapelle pillars ko po cho ko kim hedi no how ha nunu hako po Christian doctrine ko lepesu salivishi so share tenure practical applications ukel hunu ukikunu seyenu kim hedi practically applied slivishi ngo 7 points ngo kragaba ha ngo nguwa do mo ramo so it's going to be a tricky journey winding journey put on your seat belts you might get some intellectual motion sickness also so here we go Initial observations.
Pythagoras, holy or Pythagorean theorem, ngo school nu prayer kacho muporo one of the greatest, if not the greatest mathematician who ever lived, 570 BC ki popenyo mu 490 BC ki potivo katapo. Mupo hanuzo shiri po prism triangle po piba mupo pugacha Pythagoras keleo niluro polaliro 3 number 3 how. It is the noblest number and it is the perfect number. Poku number kamasoto mukevito. Ketsapoe zu pu mathematically pokepu nuliro. Mupokepu medjinu dum hakrobo lesada je are hizokro lekho leke isiwaza athyo hahiketsokrobo observe seketsokrobo. How haliro dimension of space. Space, we live in a 3-dimensional world. Space, space, 3 dimensions. Muhawali forward, backward, left to right. So length or breadth or width, left, right, 3 movements. We can move forward, backward, length. We can move to the left or the right, breadth. Share height and depth, up or down. Dimension, spatial dimension in the world that we know and live in is 3-dimensional. We need 3 dimensions to live in a spatial world. Not just that, time. Time is also 3-dimensional. Past, present, future. Birth, life, death. You see, Shizogamo, Pakisimi, Pugaza, Tezetuya, Pugaza, writing, especially story, narrative writing. Tezetu Dajamu Nichumi Giri Hemidi Pataya. A story has a beginning, a middle, and an end. Posedebo, Pometropo, Mupotelabo. Again, 3-dimensional. Color. 3 primary colors: blue, red, yellow. Muhako seginunu color pack. Detsalia. Hako se. You need only 3 primary colors, and it produces any other color. Chord, musical chord. Do, mi, so. Mu baza se agazako sivado. Musical chord ro, basic musical chord dashe 3 notes. Sia. Major zosheri, minor notes zosheri. You need 3 notes to form a musical chord. Mu chord hanunu music kekri do ni pa taparya. It's a 3-dimensional. Triangle. Engineer me pugacha. Mo hozosheri asashimo science college no per day class no vomo. Kazalam Haparishili, mother. Our PU teacher said, PU honors, sir. Me PU honors, sir. There are Zeshodino exam Kasamoda, 2nd year. Failed as shit, 12 as a Kasam there. She didn't know me. No failed them measure more exam Kasam there. She did put his villigatilla. They engineer me Pugatza, Muhawaka Toshe. The most basic spatial shape is a triangle. 1. The most stable shape, kemetito. Kemetito, most stable tosa shape will be a triangle shape. Musala structural engineering konu. Triangle sela moselaya hake. How key roof uzosheri kidiga. Metia ketala bridge pe triangle pe most stable shape. Language diese getsunu mori tejep tu getsunu patu getsunu first person, second person, third person. How me yes first person bida je chongoto da second person zosheri okay to a certain limit. That third person who led us, you can use language in every other way.
In every way, you need 3 persons for the use, the full use of language. Love, Saint Augustine, you need 3 elements in love. The lover, the object love, and the love that unites them. 3 elements for love. So these are initial observations. Okay. They're biblical foundations. Biblical foundations. So initial observation 3 biblical foundations. Catholicism mohosada Trinity Catholicism bamo. Mo Latin media Trinitas punupar. It refers to the one God who eternally exists as 3 persons, Father, Son, and Holy Spirit. The Trinity the concept is there. Let's Bible. The word Bible is not in the Bible. But it is a useful concept and a useful word to use. Trinity, it is a simple shorthand for the most simple and clear concept that the God of the Bible is 1 in 3 and 3 in 1. Trinity, Reverend KEHOU, DIEKEPU, PUSE, ashet lemode, SEPT, mochi siketsubu, Tietzato, ono hine keri hine geze Walk Science College sa tiopaje di aro tio tadia tio poki no teni dienu Trinity ha kedi boshi shambe, so poro shimole, so ai. SEMETU isiaho. Jadi pumes SEMETU isiaho. Poriang puni thorma KETHOSER. Oh shile. The anukelekis was a Trinity. I think is a good enough word. More language no sa mere language no borrowed English or Greek, Kokinu, Latin, French. Is the ucho puli modazo she dioseng edaya. Football, football, is FOOTBOL. Musala anukelekis Trinity here. Mo Catholicism liro territorial. There is only one God. There is only one God. Mohaha Bible verse krasa parcelevi dere pokenya boje mohol ho Catholic ke we unuliro persevere anti CHOZÜLE Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord your God is one. Renaliche Hare Israel Jehovah uko kepenyofa Jehovah pozo. She Timothy Keriu kenye pengunuliro there is one God. Isizo. So Bible teaches that there is only one God. But the Bible also teaches that the Father is God. The Father is God. Korinthia go keriu tata surunu. Yet for us there is one God, the Father. You see, Bala. So, one God, the Father. Ukolazoe ukefen penyofe upu rebizo. You see. Shizoka mo Catholic no mohoka seshe po rebimodi nyori ke penyofe ke pathala. Mo ngo hose mi petepele azo. Musibazo. Colossi kopu ke tefenu. For in him, Jesus Christ, all the fullness of God was pleased to dwell.
ke krila mana po ginu u ke penyo fershi chef zikechu baketyo punite. All the fullness of God dwells in Christ. So pochai, the Father is God, the Son is God. Sirok Holy Spirit ke masar fe God man. Ke penyo fe me. Ho siketse ke metso toboliro MHAKENGU pengu. Kusoku semu die. Ananias Musafira unye liebo zeledino rakaho ke viadino pievor ke hu medadi ke hu ke dodino raka sek ke vortiki pitoresia Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Ki dino satan bunu melutsuf dino mbuka masarfaki meta taga. You have not lied to man but to God. Why have you lied to the Holy Spirit? You have not lied to man but to God. Pochai kamasarafe kepenyofe ketsu. Pukaba. So Father God, Son God, Holy Spirit God. And then God is triune. Kepenyofe hakoseko keze poche di Trinity isil. Katsu katholesa no ringula. Miko napuka bake me Trinity Bible no ba me katsu puya. Aliro verse kerekito kusoku po kenye se Genesis 1:1-3. It's found in the first 3 verses of the Bible. In the beginning, God, the Father, po, created the heavens and the earth. Timukidze. And the earth was formless and void. Mo kijo metyo mo purhij. Siro ke zito ke shoko ke suko zefaba. Mo uke penyo furu fu z sukom hogi meledio. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Verse 1, in the beginning, God the Father created the heavens and the earth. Verse 2, the Spirit of God was hovering over the face of the water. God, the third person of the Trinity. Verse 3, and God said, the word of God, the expression of God, the revelation of God. The word, Jesus Christ, the second person of the Trinity. So it's there in the first 3 verses of the Bible. God said, let us make man in our image after our likeness. Singular, plural. Siro ke penyofe uko urhinunu temye cheleke ukem hedi. Homieliro hawa pugetsa plural majesty getsu no puya. Muchi getsa poribanya atu vatsamada de pochao. Sigetsa poribanya de anukeleke zu hauha zu shiri. It is an indication of the Trinity. Let us make man in our image. It's a plural. Singular God and then plural. And God made man in his image. In his image, he created them. Isila. Payobo grammar shik museke kirka bakim he. Isi hozagomo Isayano. Verse me yesekezo. Whom shall I send? And God said, whom shall I send? And who will go for us? Isila there. Grammatical transgression. Almost grammatically wrong. Abu subo getsesda mu unko subo gets unko sunu supo vota uko isilara. Isizogumo Great Commission nu Jisue baptize them in the name singular of the Father, Son, Holy Spirit. Name singular, the Father, Son, Holy Spirit, plural lada. Musila hako poshepo Trinity indication how but that's a biblical foundations. Kakra pul sali viba dere inko epoti katsala how hisodado mut sesio typical misconceptions. Inko Trinity legatsunu mu patagatsunu legakroa mu pataka kroa legivi kemiye kinyeba kerya uliro
tritheism. Tritheism liro kepenyo fa puo modino kepenyo fa senghe ke zo lek ta ze she ho ha ke kreda. Sala homie we believe in hanu Muslim ko we believe in one God. Muslim me we believe in one God. Ketsaki nkwe but we believe in Trinity. That's wrong. When Muslims say we believe in one God, we will also say, yes, we also believe in one God. We don't believe in three gods. Christianity is not tritheism or polytheism. Modalism. Modalism, how do you, hayo, mesise, ketsamide, michemorivi diayo, kido diayo liro modes, nunu parketa. Homekelen liro, kepenyo fa poba, isiduno kids a tiunu, takepo. God revealed himself in the mode of the Father, in the form of the Father. He appears in the mode of the Son. Now he appears in the mode of the Holy Spirit. So 3 different modes. Therefore, again, this is not right. There are eternal 3. Eternally 3. Isiliro analogical suggestions. Takye kimkemhe katsubo serovitumu. Theologian mekakaro his analogy illustration sezu uniamo. Muho sesho gatsu puya mekraliro. Aro anukelenro sezum hapurika krumo. Mu analogy krupo suggestions kruporo umadomoto mu ukrumo krupo liro visezabaya. Mo me kimhi gatsu krupo seshi gatsu pete amado tsite gatsu no mori pete vitsi gatsu no puba moho. These are just analogies that people use. Terioliro nyori siwadado. Solid, so H2O, solid, ice, liquid, water, gas, vapor. The same H2O. Just solid to the father gets a liquid. Hayori, maybe it's helpful. I don't like it that much. Anyway, the whole sessa gets a lot. Kekri boliro, tavadza on hineri chitia tav layer peridino raka takraka kala tavza zelidino saving pot ponuna tengu di hineni sedi December leja how what's haledino holiday world tour the way get the data he see tharu ndun higinu mi over gulle jo so la ja save some of that. Okay, 3 parts, 1 egg, yolk. Muho haliro father hibunu lele. Shell, oliro Christ getsabunu lele. Shep po white to that invisible white. Holy Spirit getsabunu lele kimhishi getsabure po. Okay, very common. Okay, and it helps some people. Share holy common says sun. Sun represents the Father. Light represents the Son. The heat represents the Spirit, the warmth. The heat that reaches you, it is still the sun. The light that reaches, it is still the sun, the source. Holy homie kruhia. Share holy rohio Oxford no hio professor po Alistair McGrath. Po river. River position put 3 sources baya. Poliro po 3 parts baya. Poliro po source. Kijatu ginunu sedegetu. She po streamu garu. She estuary horo river mouth u. Zakazanu lets. When the river meets the sea or the lake, that part, the bottom part of the river is called the river's mouth or the estuary. So Trinity he gets up on the lelier kishi gets up po.
virus on here, they any series on more. There hominio needs is in your reseller visa. Share how trousers, scissors, more spectacles. How could you put a plural no say? More trousers ro singular more plural da. Me poor put a soldier or singular more per plural. Which is a worry. Here, hahakuliro plurale tandem isiasi. A plural word that refers to a singular object. So Trinity is maybe it's a plural term that refers to a singular object. Moho letters are there Trinity is trousers a singular more plural cheese, scissors a singular more plural cheese. It's a mixture of both. KETHERÜ no. Holy or Billy Graham, and he chutiki polasadawo, pravadi ahayo prasashitu. Mohayo akrise. This series of here, there mud me, hichumi patagazigi, hayo ha PUSE and hichutiki, because it connected with me, aches hichumiki, Trinity explains that hayo separate katsuya. Trinity is not 1 + 1 + 1 is equal to 1. Hohapuamo. Billy Graham, we are saying 1 × 1 × 1 is equal to 1. Holy Augustine, mo hayo ani, mo mind, kelle, mind halesa da siya Augustine ke punuro. There are 3 parts. Poliro intellect, intellect how ha sedi ha cilia, ha medolia. Chasilia, intellect. But there's another part to the mind that is memory, parakralia. Yagatso liro. Muhao haliro, parakragatsu liro, intellect. Tumode. She will liro harshergatsa. Ha plan segatsa, muri ha decide segatsa. Ha pepi gatsa. So, one mind, but 3 different dimensions, distinct. So Trinity, Saint Augustine, mind, how hanunu pugatamo, hayo havi pinye gatsale. She hayore say Rowan Williams, theologian kemeyebo, pugatsa. The unity of the Trinity is like the unity of a musical chord. Chord, C chord, musicians ko shivado. C chord kudashe C E mu G how kuya do mi so rang. But they because I say ko kusashe you get a chord which is the unity of three notes. Very helpful. See the aro hayoche dozaki no acho lezava temmiha unkori lesadashe unkori in some ways unkori triune puzo. Mo we have the body. Body se uchepu utamo. Tamo liro, it is what makes us present in the world, visible in the world, relate with the world. Izuno. There is soul posaba, soul liro aro pu, ketsu sezu akruzak ya. Mu soul liro nguamo. Ukele. Nulego. Harhergo. So emotions go. That is the soul. That is the invisible. That where we plan things. It is the center of consciousness. There is a spirit. Rofoliro, it is upura bimo that to tamori mo that. Rofoliro ubunu NIEPUKHRIE-E. NIEPUKHRIE-E kazaw. Musulano unko you must be born again in the spirit. Nyo rofo ginu penyo kasale morso katso Kristami kidipuyaga. Kido rofo ginu spiritual life u shipar leke moshe soul mu body existence to be hudaya. And we don't get into a relationship with God. And if we don't get into a relationship with God, then we are living an incomplete existence. So spirit is that part of us that relates with God. So, Lesadasha, we are also triune beings. Mu Lesadasha,
soul uliro center of consciousness pe pia kechu control center God the Father. Body that becomes visible in the world, God the Son. Spirit, that invisible power, God the Holy Spirit. Jesus kechu bunuri le living here kecha thyo le ka bazo she hayo ha che doginu nu le thadinu hi kechu bunu le soro kim he shi the how put to rim she si to modenyo le serve. Trinity is the prism through which the one being of God is refracted, dispersed, and manifested in the three primary persons of Father, Son, and Holy Spirit. Light spectrum musa color but three primary colors: blue, red, and yellow. Trinity, prism lasa, triune lasa. Atyo hiketsu kubo, lekaba kubo. Nyoze, kazasa. Recrisedi, conceptual expositions. God is not one in one sense and three in the same sense. Anu, KETHOSER is married. So PUSE isidi, KETHOSER is a bachelor. Ishida is a contradiction there. KETHOSER is a husband, and KETHOSER is a preacher. They are not contradictions. God is not one being and three beings. God is not one person and three persons. God is one being, one in one sense, and three persons, three in another sense. God is one what and three whose. Kepenyofe hapo mu mie persons se kacha. Ngo pathala chavorda jo ngo injinu I skip sada. Hilux, Toyota Hilux, so there, horror. So show Fortuner, so show horror Innova. Mo hagopete Toyota, mo haliro Toyota company logo dewo. So Hilux, Fortuner, Innova, Toyota Corporation. Now, what if I say these things? Hilux is Toyota, putuzo. Fortuner is Toyota, putuzo. Innova is Toyota, putupuzo. But Hilux is not Fortuner. Fortuner is not Innova. Innova is not Hilux. Putuzo. But it is not that there are many Toyotas. There is only one Toyota. And this Toyota is the Toyota Motor Corporation of Japan. Such sentence ako pekte putuzo. Muputuzizo. What does this have to do with the Trinity? Consider this. Yeah. The Father is God, putuzo. Hilux is Toyota, kimhe. The Son is God, Fortuner is Toyota, kimhe. The Spirit is God. Zurip, Innova is Toyota, kimhe. The Father is not the Son is not the Spirit is not the Father. But it is not that there are three gods. There is only one God, the triune God of the Bible. Mu Toyota vi ila pugabao putu tuzo zashe hori putuzo. Hapuri ke kerza katsa bamo. So la Trinity ule katsa hi katsa bunu lesser kim heshe de Dimapur no
Jirubu tapapadi hisoko lewa. Mo Trinity, how Triketra is here, how Trinity not. Trinity Sino. But this is how that there is doctrinal ramifications, doctrine of God. Hanu Trinity Bamoda da she kepenyof doctrine how ha effect sadaro. Ngo puka God is love is here. Kepenyof kekrie. There is napuke bagime kekrie bada she you need a lover, an object of love. Then hanu Jala Muslim koze Christian koe hanu ketidaya. If God is love, who was God loving before creation? No one to love. He is alone. So God is not love before creation. Their Christianity, God was eternally loving because there is love in the Trinity. Right from the beginning. So doctrine po, zo. The doctrine of creation. Doctrine of creation. Timu kidzum hosada sira unko ecosystem isia, ecosystem. Ma hayo che dogi leseba ecosystem uno. Mu philosophy no most fundamental philosophical problem. The problem of the one and the many, unity in diversity. Creation nuzoshiri. You see unity and you see diversity. Kizopo, so diverse. How? Christianity says because the Creator is unity in diversity. Because the Creator is unity in diversity in the Trinity, creation is unity and diversity. So the doctrine of creation. The doctrine of salvation. Trinity simple Jisu pelelede Trinity po cellular ke vemo Trinity o kidi babi shi ba de Trinity ba mo je Jisu ba mo atimo po nyo ke tse seligan za do nyo ba mo zo mo po ri ba mo she nyo ba mo da je salvation ba mo de she po mo nyo ke ma sorrow ke seligan za she sanctification ba mo de justification ba mo sanctification ba mo. No Trinity, no salvation. Very simple. So Trinity is fundamental to doctrine. Telano. Practical applications. Personal application. Personal application. Ayupo. Kakasuzodo. Ukel hunu lese da zeshe. Ukele, ukemedo, ukekwo, unule, uchepumengu. We are all pulled in different directions. Unity in diversity umureseya. Ukelem hawotsana umengu krilada unule, and we all inhabit multiple selves. How do we find unity in diversity? We find unity in diversity, and we need to seek to find unity in diversity under the lordship of the Trinity. Social application. Social application. Ndu G20 summit. No uko theme li ro. One earth, one family, one future. Kidzunu. Seyek bad. Take over. Dia botu nunu kepuba. One earth, one family, one future. Trying to find unity in diversity. Temye kimedi kezel huvoda. Christianity says, let our social interactions socially interact. Let us emulate the relationship in the Trinity. Nyowe poru, powe nyomubye nyokrie. Kama sarofe nyo mupo zayetsa.
And if we live in our family, in our society, in our village, emulating this relationship within the Trinity, it has a lot of social implications. Muthalau, ecclesial application. KEHOU nu, mungo hauha, Jehovah Ker. Ungo la miye se mu kenyo vakar. Ungo pakaza sadawa NIEPUKHRIE-E. Mukim hiri sada. Pole puke sakim hi. Temi KEHOU bozo shere. Siro papro gozo we kekri jani. Deri rofu we bozo. One spirit. Hapro kekri sevordo. Homye tevo biedo. Homye decoration sado. Homye DIEKEPU. Homye TSALI sado. But one spirit. Jiu lietori kechani deri NIEPU we puozo NIEPU Lord, one Christ the Son. Mum hatori do ni deri sokonu hapeteko cheya kejao ukepenyo zo God the Father. So hanuzoshe Trinity. Unity in diversity in the church is because of unity and diversity in the Trinity. Mungo KEHOU unity sa unison mo. Mu unison ka sadasho. Unity is not unison. It is not uniformity. It is harmony and unity in diversity. NIEPUKHRIE-E jabye ngo KEHOU bo tsasagilia tsalia thana. Bezie ke patao tiele senu roba ke mo bode deri simor chose ke chepo mono nke vito sedinu nke semenyolie di tie sevor uke huki ke zashe ke sala bezie ni pubu janzi mutie sikelego uke pinyo fabu uko krohisha muhao sige zenu mu sedi lusike zenu zo shiri NIEPU ke cross sedi uko buzu shiri haha situlie mu sedi lusike zenu NIEPU bu jabye mi bobo ke tse presse tiene uko je ke zedi zaliku gresedi hidia se keliliedo mushe ke petabu kordi THEKHA KECHA chashadyo zaliku gresedi hidia se sia thali ke vime bete ke ze sia thali di keliliedo me Cruz que nos
je Jisu ginu kapar punujie mu pongu kemejie mu ke penyofa upu ke krie mu ke masarfa krotho bu uko pete ze bakeliu sekeli tselije amen